أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق الله العظيم. Icela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela Allah angeke abaxolele abantu abemenzela abalingani, abamenzela izifaniso, abamenzela abancedisi, abathi Allah uzele, Allah unendodana. Allah angeke abaxolele lawo bantu labo, kodwa Allah uyoxolela noma ngabe ubani athanda ukumxolela ngaphandle kwalabantu laba. Allah ababalayo engizokhuluma ngabo manje, abantu abathi Allah uziqu zintathu. Namhlanje ngifuna ukucacisela abantu umhlaba wonke ukuthi esinye seziqu zikaNkulunkulu lo owuthiwa njengoba kuthiwa uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Ndodana, uNkulunkulu Moya Oyingcwele, ebese bethi indodana nayo ke iwuNkulunkulu ngoba ingezinye iziqu zikaNkulunkulu. Ngifuna ukucacisela abantu ke manje ngobuweak, ngokungabi namandla, ngokuba isehluleki kwezinye izinto zale phathi le noma yalesinye seziqu zikaNkulunkulu. Ngikhuluma ngoNkulunkulu wani wobuthathu bukaNkulunkulu, ngomunye walobuthathu bukaNkulunkulu. Into ke eyenza ukuthi ngiyeke ukukhonza lo nkulunkulu oziqu intathu esamnikezwa amaRoma akatholika, engekho lo nkulunkulu eBhayibhelini. Sitshelwe nje ngomlomo kuphela, njengoba satshelwa nangoKhisimusi ukuthi yena lo nkulunkulu wabo wazalwa nge-25 zikaDisemba. Kodwa mawufunda iBhayibheli encwadini kaLuka 1 uye ku-26 uzothola ukuthi ingilozi ifika kuJesu kuMaria nini ngoJuni, ngenyanga yesithupha onyakeni ngoJuni. Uma ngabe sithi ke wazalwa same day, kusho ukuthi wazalwa ngoJuni, same month, wazalwa ngoJuni. Uma sithi akazalwanga same month, sibala u9 months, wazalwa ngoMarch ngonyaka olandelayo. Ngaya amagama le 25 lezi zikaDisemba amampunge, uhubhu kaBhejane, sishaywa ngemfi iphindiwe, siqanjelwa amanga, sidukiswa bume. Lalela ke mfowethu nawe dadewethu, uma ngabe ufunda incwadi kaMateyu wokuqala, uma ngabe ufunda incwadi kaMateyu wokuqala uzothola ukuthi lo nkulunkulu lo engangimkhonza ngisewumKristu unolibo labantu abamzalayo noma omkhulu bakhe noma okhokho bakhe. uNkulunkulu engangimkhonza ngisewumKristu, into eyangiyekisa ubuKristu, ngathola ukuthi lo nkulunkulu lo unolibo lokhokho bakhe, bokhokho nokhokholozi abamzalayo. Mawuya-ke encwadini kaMateyu wokuqala uye kuverse 18, uNkulunkulu uyazalwa. uNkulunkulu wenzani? Uyazalwa. Uma ngabe uya eMateyu, encwadini kaMateyu wokuqala futhi uye kuverse 21, uNkulunkulu ubaba wakhe ufuna ukumphika, ubaba wakhe osemhlabeni ufuna ukumphika, ufuna ukumdoda ambalekele ngasese. Khumbula sikhuluma ngenye yeziqu ezintathu zikaNkulunkulu, lo engangumkhonza nami ngisewumKristu. Simthola enomama, enobaba ocabanga ukumshiya ngasese. Uma ngabe uya kuMateyu wesibili sithola izazi ziqhamuka empumalanga, ziholwa inkanyezi, zifunana noNkulunkulu, azimazi uNkulunkulu ukuthi ukuphi. Uma ufunda ke futhi incwadi kaMateyu uqale from kuverse 3 uyophelela ku15, uNkulunkulu uyabalekiswa, ubalekiswa ubaba wakhe noma wakhe
bayambalekisa ezitheni zakhe, izitha ezidalwe uye. Angithi uNkulunkulu kodwa ubalekela ini? Izitha zakhe. Uma uya encwadini kaMateyu 4, uNkulunkulu ulingwa uSathane. Uyifunde lapha kuMateyu 4 ufike kuverse 17. uNkulunkulu ulingwa uSathane. Uma ngabe uya kuMateyu 5, uqala lapha kuverse 1, uNkulunkulu uhlezi entabeni. uNkulunkulu uhlezi entabeni. Angithi uyakhonzwa kuthiwa angithi uNkulunkulu uJesu uyakhonzwa kuthiwa uNkulunkulu. Siyamthola uNkulunkulu esehlezi entabeni enzenjani? Efundisa. Mawuya kuMateyu 6, siyamthola uNkulunkulu efundisa abantu ukukhuleka. uNkulunkulu ufundisa abantu ukuthi kumele bakhuleke, kodwa akazibali yena ukuthi naye kumele akhulekele. Akayifaki yena kulo mkhuleko, kodwa uNkulunkulu. uNkulunkulu ongafuni ukukhonzwa. Mabakhuleka abantu kodwa yena bangamfaki kulo mkhuleko loyo. uNkulunkulu unomunye uNkulunkulu amkhonzayo. Mawuya kuMateyu 8 uye ku-24, uNkulunkulu ukhathele ulele emkhunjini. uNkulunkulu ugibela umkhumbi ukhathele ulele. Bese uya-ke kuMateyu 8 ku-29, uNkulunkulu uyindodana kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyindodana kaNkulunkulu. Yingakho ngamyeka, ngoba ngamthola ukuthi uNkulunkulu onoNkulunkulu futhi. Ngabona ukuthi ngona ngiyeke ukukhonza lo, ngikhonze lo uNkulunkulu-ke manje okunguye umdali wezinto zonke. Lo ngehlukene kathathu. Mawuya kuMateyu 10, uzothola ukuthi uNkulunkulu unabafundi. uNkulunkulu unabafundi. Uthuma abafundi ukuthi abayoshumayela ivangeli. uNkulunkulu uthuma abafundi. Unabafundi uNkulunkulu, uhleli nabo uyabathuma. Yingayo ngayeke ukumkhonza, ngoba uNkulunkulu okufanele akhonzwe akanalutho engabafundi bakhe. Akahambe hlala noma kuphi, akahambe khathala, akahambe lala. Ngoba lo uNkulunkulu lo lalayo, nangelanga lokwahlulelwa ngingavele ngumshaye ngalomuthi abathi umathithibala, noma ngumshaye ngalomuthi okuthiwa yilabatheka, avele ozele alale bese nyangena ezulwini engangibuzanga lutho. Angithi uyakhona ukulala, uyokhona ukozela. Ngavele ngumshaye ngalomuthi okuthiwa umathithibala, ngimthithibalise, noma ngumshaye ngalomuthi okuthiwa yilabatheka. Ngizokutshela-ke inyanga ngale mithi engikhuluma ngayo. Angiyona inyanga kodwa ngizalwe emambatheni. Inyanga ziningi kwambatha, yingakho le mithi le ngiyazi. Ngamiyekela lokho-ke lo uNkulunkulu engangumkhonza ngisewumKristu, ngoba uziqu intathu. Mawuvula encwadini kaMateyu 11 kuverse 25, uNkulunkulu uyadumisa. uNkulunkulu udumisa uNkulunkulu. uNkulunkulu wenzani? Udumisa uNkulunkulu. Ngabona yikho lento. uNkulunkulu onjani odumisayo? Ngoba uNkulunkulu kumele enzane? Adunyiswe, hayi adumise. Ngathi mangifika encwadini kaMateyu 11 kuverse 27, ngathola ukuthi lo uNkulunkulu usenomunye ubaba futhi. Usenomunye ubaba, unobaba abaningi, akanayo ubaba oyedwa. Lo uNkulunkulu engangumkhonza ngisewumKristu unobaba abaningi, akanayo ubaba oyedwa. Mawuya-ke kuMateyu ku-12 uqale kuverse 39, uthola uNkulunkulu usethuka inhlamba manje, uthuka abantu manje, ubabiza ngani? Ngeyiphingi. Umuntu mayethu uyaphinga uyakuthuka lowo muntu loyo. Uthi isizwe esibi nesiphingayo bayaphinga labantu, uyabathuka inhlamba leyo. Ngabona ukuthi hayi lo uNkulunkulu okhipha nenhlamba ngomlomo akuyena uNkulunkulu mina ekumele ngenze njani? Ngimkhonze. Uma ngabe-ke futhi uya kuMateyu 12 kuverse 9, uzothola uNkulunkulu ephula umyalo obekwe uye, umthetho obekwe uye, umthetho wesabatha. Uyawephula lo mthetho, yena self ubekile akasawulandeli.
uma uyeke futhi kuMateyu 12 uye ku-50 uthola uNkulunkulu eseneyihlobo. uNkulunkulu unani? Uneyihlobo. Uma uyake manje kuMateyu 7 uqale lapha ku-22 uyophelela ku-23 uNkulunkulu uyehlulelwa. uNkulunkulu uzokwehlulelwa ngelanga lokwahlulelwa. Yingakho ezophika labantu laba abamkhulumelayo abathi wathi abakhulume kanje bashumayele kanje benze izinto angabathumanga zona. Lo uNkulunkulu uzokwehlulelwa. Yingakho ngambona ukuthi lo osazokwehlulelwa njengami hayi akangifanele mina ukuthi ngimkhonze. Nawe usazokwehlulelwa nami ngiyokwehlulelwa pho ngumkhonzelana. Ngamiyeka loyo uNkulunkulu lo engangumkhonza ngisewumKristu. Ngakhonza uNkulunkulu ozobe ehlulela hayi ehlulelwa. Isizulu ke lese ngisikhulumayo. UmZulu ungizwile ukuthi ngithini. Uzobe emile phambi kwesihlalo sobukhosi ehlulelwa naye ngezinto abantu abazikhulumile ngaye emhlabeni. Mawuyaye kuMateyu 14 umzala kaNkulunkulu uyabulawa okunguJohane uMbhaphatisi. Khumbula ukuthi uJohane umama kaJohane nomama kaJesu nomama walo uNkulunkulu lo yingane zendle yodwa. Uma kaJohane noMaria ingane zendle yodwa kuhlukana obaba. Yingakho uJesu noJohane bewomzala bezalana. Ngabona ngcono ngumiyeke lo uNkulunkulu lo ubuya benomzala. Hayi khona. Akuyena uNkulunkulu ongakhonzwa yimi loyo. uNkulunkulu mina kumele ngimkhonze yilo mthola lapha ku-Exodus 20 othini ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso walutho okusezulwini phezulu nokusemhlabeni phansi nokusemanzini ngaphansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi. Yiloyo ke mina uNkulunkulu engimkhonzayo ke manje. Wena ke osasele nalo uNkulunkulu lo owale ngesiphambanweni abahamba bayogawula umuthi ehlathini bawuhlanganisa ngezipikili babeqeda bambethela kulowo muthi loyo. Baqeda bamlengisa esiphambanweni waqeda wakhala wamemeza. Bamgwaza bamphuzisa iwayini. Hayi uzosala umkhonza wedwa leyo uNkulunkulu loyo. Qhubeka kumkhonze wena usafuna ukumkhonza leyo uNkulunkulu loyo. Cha mina ngadlula ke lapho ingane zakwethu. Ngiyanibonisa ke ninenisakhonza leyo uNkulunkulu loyo ukuthi thuthani lapha enakhe khona kusesenesikhathi niqalele manje nikhonze uNkulunkulu lo uJoshua akhuluma ngaye athi uma kukubi emehlweni enu ukumkhonza uJehova khethani namuhla ukuba ngubani eniya kumkhonza na. Noma onkulunkulu ababakhonzayo oyihlo besengaphesheya komfula baseGibhithe noma onkulunkulu bama-Amori enhlala ezweni lawo. Nami namhlanje ngiphosa inselelo ngithi khethani namhlanje ukuthi ubani enifuna ukumkhonza na. Noma lo uNkulunkulu lo enamnikezwa amaRoma akatholika okuthiwa uziqu intathu lo esenginibalele obunye kwama-weaknesses wakhe. Noma onkulunkulu abakhonzwa oyihlo okuwuNkulunkulu ababantu abangasekho ufuna ukusala ukhonza lo uNkulunkulu loyo khetha namhlanje ukuthi ubani ofuna ukumkhonza. Noma lo uNkulunkulu lo owalenga esiphambanweni wafa izinsuku ezintathu wavuka ufuna ukukhonza lo uNkulunkulu khetha ukuthi ufuna ukukhonza muphi uNkulunkulu. Noma onkulunkulu labe nihamba niye kubo bafike banithwalise khetha ukuthi wena ufuna ukukhonza muphi uNkulunkulu. Kodwa mina nendlu yami sokumkhonza umvela kuqala
umdala wey'nsuku, umenzi wey'nto zonke, umondli wemhlaba yonke, loyo owehlisela umusa wakhe kuzo zonke idalwa zakhe, ezimkhonzayo nezingamkhonzi. Yiloyo-ke mina engiyohlale ngimkhonza mihla yonke yokuphila kwami. Namhlanje ngiphosa inselelo kuwe wena obukele le video le. Ngithi khetha ukuthi muphi uNkulunkulu ofuna ukumkhonza. Ufuna ukukhonza uNkulunkulu oziqu intathu, kulungile, kodwa usuyamazi ubudomu bakhe nobuwiki wakhe lo uNkulunkulu loyo oziqu intathu. Qhubeka kumkhonze wena mawufuna ukuqhubeka naye umkhonze. Ufuna ukukhonza uNkulunkulu wobungoma, qhubeka umkhonze. Ufuna ukukhonza uNkulunkulu wobunyanga, qhubeka umkhonze. Kodwa sowuyazi ukuthi umuntu nomuntu uyokohlulelwa ngemisebenzi yakhe. Uma uvula incwadi kaGenesis, not kaGenesis, kaDuteronomy, uNkulunkulu uyaxwayisa. Deuteronomy 18 uqale kuverse 9, uyaxwayisa uNkulunkulu ngezinto eziyisinengiso phambi kwakhe. Uyivule uyifunde. Uma ufunda incwadi kaExodus 20, uthi uNkulunkulu ungaliphathi ngeze igama lami, ngeke ngikuyeke ngiyokubeka icala. Wena othi uNkulunkulu uziqu intathu, wazi ukuthi umthukile uNkulunkulu, umbize ngesitabane, umbize ngenkonkoni. Wena othi uNkulunkulu uziqu intathu, wazi ukuthi uNkulunkulu umthukile, umbize ngesitabane, umbize ngenkonkoni. uNkulunkulu uthi ngeke ngize ngikuyeke. Wena othi uNkulunkulu unendodana, wazi ukuthi uNkulunkulu umthukile, ngoba uNkulunkulu akazali, uNkulunkulu akazalwanga. La ilaha